te oboriti sa nogu. Nestvarno je kremast i ukusan do bola. Ovo je bananica cheesecake. Idemo na pripremu. Krećemo sa štarkovim mlevenim keksom. Zalijemo ga otopljenim buterom i mešamo dok ne dobijemo teksturu vlažnog peska. Prebacimo u kalup, izravnamo i izjednačimo sa svih strana. U manju posudu sipamo želatin, prelijemo vodom, promešamo i ostavimo 10 minuta. Sada nam treba krem sir, preko kojeg sipamo šećer i mešamo dok sir ne omekša. Prelazimo na menaž tablu. Najkvalitetniju čokoladu za kuvanje. Iseckamo je na sitno, prelijemo zagrejanom slatkom pavlakom i mešamo dok se čokolada ne otopi. Prelijemo preko sira i špatulom mešamo dok ne sjedinimo. Očvrsti želatin ide u mikrotalasu na 20 sekundi i zatim ga promešamo i prespemo u našu smesu. Umešamo ga, sjedinimo sa ostatkom i prelazimo na jedinu pravu čokoladnu bananicu. Iseckamo na sitno i prebacimo u smesu. Sledi finalno mešanje i ide direkt u naš kalup. Izravnamo, izjednačimo i ide na hlađenje. Sada ga prelijemo svilenom čokoladnom glazurom, ravnomerno rasporedimo, još malo ohladimo i vreme je da ga oslobodimo iz kalupa. Dekorišemo mlevenim keksom, isečemo i uživamo.